siyabonga abantu baba wethu sezulwini ukuthi inkonzo connect ekhaya wena ubona imfihlakalo yeJehova esikwenzayo uthe bonke baba bakhonza ngokuzimisela nangeqiniso wena uyaba nabo Nkosi siyabonga nabo Nkosi ndelo wakho kwakhumalo phambi kwakho uNkulunkulu egameni kaJesu Kristu nalo lonke ibandla baba njengoba usa-advisor ukuthi ngathini kule bandla moyigcwele ngakhulume baba ngale ndlela baba othanda ngayo sebenzisa baba njengoba ngithele mike uphathe mina njengale mike bese uyakhuluma moyigcwele use baba intando yakho Nkosi fezeke empilweni zabo nalomntwana ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Thank you Lord, bless your name in Jesus name, amen. Ngivele incebo kazi incebo ezikhona egameni likaJesu. Haleluya. Ngiyabonga kube yibo bodwa. Haleluya. uNkulunkulu bangihleli ngiyazidla bazalwane, amen. Ngambulela imfihlakalo ezifihlakele esazohlangana nazo, abanye bahlangane nazo basesenama question ukuthi why kwenzeka kanje, why kunje. Haleluya. Bathi uNkulunkulu ethembekile. Haleluya. Kuba nesimo bazalwane ekhaya umalume umfundisi nonkosikazi wakhe, amen. Babangathola abantwana. Haleluya. Bashada bahlala isikhathi eside bangathola abantwana, amen. Wasekwenzeka ukuthi umkamalume wami uconsultwa abakibo ngale situation. Haleluya. Baconsultwa abakibo ngale situation, babathatha abazalwane bamthatha nomalume. Angazi umalume wayekhona ke basekaxoxela yena. Wayiwa lapha ekiwa khona kwezamanzi zalomhlaba. Haleluya. After that lento yasiyafezeka. Ufuna ukukwazisa ngokwevangeli. Haleluya. Incwadi kaDaniel chapter 10. Glory to Jesus. Incwadi kaDaniel indaba unobudenyana mara besingayifunda ukuthi nobudenyana. Ngoba nesimo uDaniel bazalwane ekhuleka. Angazi wayeceleni kuNkulunkulu. Ingilosi ayikhuleka uNkulunkulu wayithuma uGabriel ukuthi ayinikisele uDaniel ayicelile. Haleluya. Yasiyathiwa emkhathini. Yabanjwe emkhathini, abanja kumangameli basemkhathini. Yabelusi bakaSathane. Amen. Bese bayivalele ejele. Haleluya. Lento eyayiphethe ingilosi bayithatha. Glory to Jesus. Bayithatha lento abombuso bakaSathane. Haleluya. Wasethola ukuthi uNkulunkulu uDaniel uyaqhubeka uyathandaza. Haleluya. Persistently in prayer. uNkulunkulu release another angel. Haleluya. The angel yasiyehle yokhulula le angel eyayiboshiwe emkhathini. Glory to Jesus. IseBhayibhelini bazalwane akhuluma into yami. Haleluya. Yakhululwa le angel. So what is going on in the kingdom of darkness if ever abazalwane bafuna umntwana bamtholi? Haleluya. Bagcine bese babumnyama baya intervene bese umntwana atholakala. USathane ayikho into anayo bazalwane, uyeba. Glory to Jesus. Ngesikhathi ukhulekela umntwana ungumzalwane, obviously you will be praying, fasting and praying njengoba indirectly. Hallelujah. uNkulunkulu uzoyirelease ngaleso sikhathi blessing concerning blessing yakho. But uSathane because knows ukuthi uNkulunkulu release blessing uyayazi ukuthi le yakubani and ubani okhulekayo. Hallelujah. Ufuna lento uSathane will come to you ukuthi wena uqale ukugabaza manje. Phela ukhumbule the angels are operating ngalendlela wena ozimisele ngayo emhlabeni. Ama-angels aseva laba abakuNkulunkulu. Amen. So mawuqala ulekha i-virtue yokufuna lento ecelile kuNkulunkulu, ucela ulekha amandla, ulekha ukuzimisela ngokucela, bese le angel ayisakhona ukuletha lento, iyabanjwa emkhathini. Whether you have asked umntwana, bese ingilo amadimoni kaSathane amimoya emkhathini yayithatha lo mntwana umcelile kuNkulunkulu. Hallelujah. What is going to happen in the kingdom of darkness? They are taking it to themselves. Banalento ebuya kuNkulunkulu abayitshontshe kule ngilosi. Wena ke sona ngicakekile ngakhulela ngafasta, akwenzakalanga, ngihambe ngahamba next. Hayi bafike uSathane uthumela wakhe ama-agent ukuthi anihambeni nomduduza ngathi ukuthi nasingamnika umntwana. Basayokunika into yakho mara ngendlela wakuma ngathenge yakho. Haleluya. Bayokunika yakho lento ekhulekela, but manje ithathiwe eyosetshenziswa ukuzivele nendaba yalo ubumnyama
bese thina esikholwayo sithi kanjani waye kanje wayithola le nkosi. Hallelujah. Glory to Jesus. Bese ivangeli lakaNkulunkulu liyaleka ukuba mkholwayo. Bathi hayi kusho ukuthi uSathane uyasebenza. Akasebenzi nix. Ayikho into kaSathane, even umsebenzi uthathwe emkhathini umsebenzi wakho okhulekele waye mahlala ucela into kuNkulunkulu. Masizoza kuwe bese uSathane uyastrike. Ila kubona uvukela njengoba umama sesho lapha ukuthi uyavukelwa, uvukela abantwana bakho. Kubena uthukuthela ungasakhuleki. Uzuyamngelikilanga maseba abandleni bathi khona umzalwane okhulekela umshado. Akasawukhulekeli nomshado uNkulunkulu uthi press on. Kusuke sekuyaprofethwa lapho ngoba uNkulunkulu uyireleasile blessing but kunezitha manje esimile ama-agent of the devil to make sure ukuthi angeke uyithole lento. Hallelujah. Zonke umntwana yonke into evela la emhlabeni evela emntwini ivela kuNkulunkulu bazalwane. Ukuphila kwaNkulunkulu. Amen. Akukho kuvela kuSathane. Hallelujah. Njengoba kuzobusiswa lo mntwana ubusisiwe. Hallelujah. 123 Psalms 123 verse number 3. Mighty God. Hallelujah. 127 verse number 3. Hallelujah. Si unisibusiso bazalwane. Hallelujah. iBhayibheli lizozikhulumela. Siyathukwa. La emhlabeni masithola uNkulunkulu sithole konke. uSathane ayikho into anayo. Esikhathini esiningi bazalwane uDevil ufuna ukuthi singabazi uJehova. Endake kusamkhonza kamnandi ukungabazi. Let's pray, man of God. Bheka abantwana bayifa elivela kuJehova. Isithelo sesisu singumvuzo. Hallelujah. Isithelo sesisu singumvuzo. Abantwana bayifa elivela kuJehova. Hallelujah. Akekho ngathi ngine design composition yokwenza umntwana la. Ongabe sabenzela abantu bakhala baningi abazalwana abangabantwana. Hallelujah. Badala bashadile abantwana. Abanye bakulamasonto laba baqinisile bona uNkulunkulu bathi ngenxa ukuthi ba under cover and about to understand this they becoming angry ngoba lapho ubanjwe khona awuziboni ngoba usesengaphansi kokubanjwa. Hallelujah. So sizama ukukhuleka sibakhulekise bazalwane baphume kulama altar ngoba if you serve under the man of God who is under the altar of the devil angeke uSathane uzohlala kuphile ngoba wena uqinisile wena ufuna ukuya straight kuNkulunkulu kodwa wena uzazi ukuthi you are under the altar. Ebazalwane sininto zalomhlaba kodwa uthembekile uthembisile. We need to keep on praying for them. Hallelujah. Uze baphume kulama altar uSathane ababophele kuwo. Glory to Jesus. Sizofunda Mark chapter 10 verse 13. Hallelujah. Umntwana uyisibusiso bazalwane njengoba ekhona uyisibusiso. Hallelujah. Glory to Jesus. Chapter okay, before siyakulelo baba ngicela sifunde Proverbs chapter number 22 verse 6. Nesicale ngalelo. Yeah, ngoba that is much important. Uzaka 22 verse number 6. Indlela yokubakhulisa. Hallelujah. Glory to Jesus. I-covenant yokukhula komntwana kumele ibe ngaphansi kwentando kaNkulunkulu. Amen. Verse 6. 22. Kulisa umntwana ngendlela eyakuba ngeyakhe. Jesus. Kuyakuthi lapho esekhulile Yebo. angasuki kuyo. Amen. Indlela yonke indlela kaNkulunkulu. Amen bazalwane. Indlela ephelelisa akisho sithi uNkulunkulu isicalo nesiphetho umhlaba wadalwa nguye so siphakathi kweprogress kaNkulunkulu. Amen. Ingakho uNkulunkulu nangesikhathini esiningi akafuna ukuthi sishadiselane. Singayifunda Deuteronomy 7 man of God verse number 3 uthi uchapter uvele uqale ku2 ufuna ukuthi ichaze ngale bazalwane naba abantwana abaningi la. Hallelujah. Kunezimo esizozibopha kuzo ezi dangerous to the kingdom of Satan, ezi dangerous to the children of God. Amen. Esizibopha ngazo thina. Amen. uNkulunkulu unesikhwele. Hallelujah.
we are serving a God othi nginesikhwele. Uyabona sinjengoba singabantwana bakaNkulunkulu uJesu sifele. Umama akhombisile ngamanzi ukuthi sikanye noKristu ezintweni zonke. Vele sikanye noKristu kodwa unesikhwele. Hallelujah. Akafuni even our children bashadiselane. Hallelujah. Verse 2, man of God. Daniel. Chapter 2. Chapter 7, verse 2. Nalapho Jehova uNkulunkulu wakho asinikela phambi kwakho uzinqobe ozichitha nokuzichitha ungenzi isivumelane nazo ungabi namusa kuzo ungangeniselani nazo ungayiniki indodana yakho indodakazi yakho ungathatheli indodana yakho indodakazi yakho yebo beka ngokuba uyakuphambukisa indodana yakho ekungilandeleni ukuba bakhonze abanye uNkulunkulu ukuthela uNkulunkulu ikuthele ikukhithe masinyane uyathukuthela uNkulunkulu. Haleluya. Bazalwane, hayi ukuthi labantu laba abadalwanga uNkulunkulu badalwe uNkulunkulu kodwa icovenant abangenanga kuyo. So isizathu uNkulunkulu ufuna isivumelwano sakhe endlini yabantwana bakhe. Amen. Kuthi kuhanjwe ngohlelo lakhe. Haleluya. Yonke into yenziwe ngohlelo lakhe abe nguNkulunkulu ngubaba wethu kube nguye ocontrolayo. Amen. Masithi baba lo mntwana uyagula sibeka izandla uNkulunkulu bese intervene uyaphilisa. Kodwa makunomunye uNkulunkulu hayi cha uNkulunkulu ahlule uoperate. Amen. Uyathukuthela uNkulunkulu uthi singabashadiselisi nabangaphandle bona kumele sibakhulise ngendlela kaNkulunkulu balazi iqiniso bakhule bokube yibo abayosishadela bona bese baya experience ukuthi lento le ngoba ivangeli liyavuka endleleni. Amen. Njengoba nihlanganiza la esontweni sishumayela umoya engcwele wenza umsebenzi wakhe. Amen. Ikakhulukazi ke njengoba ngangisho ngelinye ilanga ngithi ekhaya kumele ube nesikhathi noNkulunkulu nabantwana bakho every day. Hallelujah. Ukuze lento bayijwayele ayisilula kubo ngoba bona bakayi-understand but press on basafidwa uwe ukuze mhlaba aqala ukuzifida babone ukuthi sebayakhona ukuzenzela baphuma kulento bese wena awusekho phambi koNkulunkulu uthini. Amen. uNkulunkulu nguye ozojaja bona sebaziphumele endleleni balandela izinto zabanye uNkulunkulu. Mawufunda lelo verse ehlangana ukhona lapho uNkulunkulu wathukuthela naku Ezra chapter 1 chapter 1 Ezra chapter 9 verse 1 mawehlana simula ku Ezra bazalwane kwaze kwatshintshwa kwenziwani abantwana bakaIsrayeli umabuko okhuluma ngamahlaba bashadelana nabo baba nabantwana nabo. uNkulunkulu waphuma isiprofeto sokuthi bababuyisela abantwana babo back kulabantu abangakhonzi uNkulunkulu. Yabo ukuthi into dangerous kanjani. Cabanga sothatha abantwana bakho ubathole nabezisu sobabiselwa kubo the way uNkulunkulu bazalwana ngakhona. uNkulunkulu wayevumela lento ukuthi ayenzeke anandaba ukuthi igazi lakho wayevumela uJehova ngoba lesisivumelwano asiveli kuye sisivumelwano sesicalekiso. Amen. Ivangeli liphelelisiwe bazalwane elikamoya. Siyabonga uJesu bazalwane ngalesikhathi umntwana senimtholile ngomusa uNkulunkulu anenzele wona. Ngiyakholwa man of God kumele ubabusise baba